Yogo tumanyibuna maiga yogo taigwana anagati y'abalimu naboigo n'abaiboli anekurwa seskuru ya Mogusii iguri tukulia rebona bacha bwamo amona baiboli erukanyara kubeka mirubili sene na koira na chinkwana chabo asokonyara kugendera na gukine skuru yo igo skuru ya betike gusie kwase kakubwatekana enogo takulia bijasa matemo amana ya Kisii yo abakago eta abaiboli asiri tukulia igo watu arumoje gabo kubaleta amo abalimu naboigo amo naborokigwa asaborokia beskuru yo asinga kichibanyara kogania omujumbe Patrick Osero konyara gosongatin na kuliga chinchira chiyaga n'cyo konyara gukine skuru yo na kuyirubira boikirano asogo chikogendera na masomo robotiro asenchira yobuime ukwana maga yogo twarige kalekyo nikaba bwatanya abaga be skuru bagendera ko bakulira ngamba konyara ko bakobeko mukia eligo kine birengo bya masomo asemyaka erebosyo muskasiko yigocha wetera amatokeo a KCSE soka mabe ocha skuru lakini education igere responsibility y'abantu batatu umuibori umwanafunzi no mwarimu tuachire n'abaibori n'abanyene kenyeroga tuatebire skuru eye echake na mwamkompya erinde ko chakera rero torore tofauti yanene abana baito be kenyero n'abakurusiko bakonyeke ikiagera abana bo abarayiba man hago kwana nigo basegetira abana kukinyara kwa bakwane kibunanko bwatira bara masomo koboko bunenchire yemera nyara ko bagego konya gukinira leta skuru na barabuka abanyene kwegendereria asa masomo abo. We have had a very fruitful meeting and we have unanimously agreed that we need to support this school. All issues here were mentioned there before. We have condemned them in the strongest terms possible. Manyana bo nigo babuliri omujumbe ko rwasoro ngo rigo musike Patrick Osero kwene kibunango sirare skuru yiga hagento kiragendera ko bageko yekinia urobizire mweshimiwa na ready go partner ne community koranga ibintu bitakere here and there ebyakonyara gukora ngokorare nebyakonyara kuvugatia especially whether as Ministry of Education na whether as county government in Nyamira amona NGCDF koranga kiro partner ne school infrastructure wise imukegoro na staffing have improved ni maitera wana ile iranga kwa na Ministry of Education are as the shortages here bari mu here and there wosenanya ya kubarigera inde school wesoya niga sobomo abibodi abo baikirana sege kaleke gabo igo balire ngamba kunyara kaba kubwatrana asiba segetira badumu kunyara kaba kubeko mukena abana babo kwene kibunango soma bali budenjire ya muyo kugenderia sama tukabo alebusyo no na mulikanya sago tutaina nigere buya aso muntu okoleta morembe kubwase umuntu okogenda asesiri. Thank you so much these stakeholders mwaletiro morembe asesuru even as buno katokugenda sikugalia una baiboli na tuwale mirunga bona abana baitongo soma bale and expect more students to come to Mogusii High School mutobwat nanyina boni go bairali bageli kana kugendera kugikedia chinkoma chagendera ko bachiko sara se mitandao gori yabo ibuli kubwatani kwa soko monseli umwalimu kurwa seskuru yiga nagoteba buna mangana hayubono ta kunyara kabaga kuigu kwa seskuru ye ekiyo kabagane tino kubeko boroso bujeri kunyara kwa kwenekia ogokina kwebirengo by'amasoma se eskuru yiga a problem ya toge teneri buna abana twabwata somwako etete abange bachete bakeregister matemwa bachi kugenderera basomi guna bali mwaba bakagenda until examination days. By so doing bagatoka na bali quite green asebintu batakeri kulika sama karatasi aina erete mbaji gukora buya lakini rende Mogusii bunezo skuru tari yero yasirita Nyamira tobia tarase mutandao ebinde byarenge byumane ebinde byarenge by'obolimo lakini bono igekaro twakire down to the ground nabo sabandi babere bagocha bakora ubutuki igabanyora ina manganande tabwate ene base igarenge totally base eginko report tasini kya ubanje tekya Ndizi TV korasi nseme chiga cha Mogusii yego toke meye bunge yiga ya Burabu imeye county yiga ya Nyamira inchiko ngoro kwa polikap okara